Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sembut minirang bak ka jela bak Sniawbhalang dhar haka khanyo truk la lingkot ula Plie extension building jong CTC Orchid in thalas ken rengkat ke senan lang jong MLA ka than ba wailat miki shela bat kiwe Menteri la permana ba ko Orchid in kla jam se kedan ke bathamai gajing Shakri da gajing Plie ke ni gajing tei benrap jongka ke bekin thop e khan drut ligi kamera bat ko kamera jingalang sukses hai kami. The tourism industry is one of the most powerful industries in the whole world as of today rating. Kanito man gawin ng industries kapoisawan hayong yung ayong pilih typical penemkam, the typical process into a correct system. Now kana I been you that how arajar arbau so I'm cut so luck tourist ko wan sagari Meghalaya kayong. Tagaro to businessman minded hejo ipo na calculate titik. Ar khat so langut implu kitang san hajaru wita nyaus pak lur wan ke paisa na bar wan tek ha Meghalaya yongi na nyaus pak lur in chim hai dori wudu chi pa hajar chim na chilak ar pa hajar tisnem di wai ka dau chilak ar pa hajar tisnem uman go san pa pra hajar ligi yungu imjane te hai dor chi pa hajar tisnem ni kate tok important tourism sector di sao thoiga Hanay buon kum siya tuong ikan ni sarkar pelut paisa kana. Taiwan New York bikin pelut ni yaw Tadaw ko bala lam tung lam pakuy lam bata lam ay umita mi abu ano. Em katukan ni gilok ki highly educated people in Shillong. Na em ko klam kulmar kami nila. First invest then you'll get it later. Ni na ngay gijingiro yung malato. Hapai ke jingku beli kerpang, uniu rong ba ada risu de cium keris lu arjar le. Empa berkat uman ni kita kau man gene ini. Lamem katu kan ni guris menju man cewon jo po cewon lah. Ini hari jantia kita gongi high end tourism kimpuan di sini. Nei bah anu no hai facility chong facility sa. Kimpuan gi. Kita tahu gitu gi high-end tourist kamu milik mahajon go pait dengan room go emlang go toilet go biang ke AC go biang go bamu bdi go biang ke parking kita ngi highly high-end tourist kar kau man ni udah hawar za ar hawle mun ro kami ke festival he hani ka thang yongi ko mud uam lu kamu chilak san phau jar ngut ke problem face man ye kilometer mem thau sa imi go wan Mani kanya hasil long le thau sa ampudap wa hasil long wa jain tiaw kelam lagi. Habran tu sedin kaca. Puman bayan ke kami to ja buram. Tegani ke wini komplek ko kredit hakamat dia pi parma tourism minister ko sanction le hausan klor. Ke jimun dia ngato kamtun na. Kani ke wi ke terciin ke wi ke te ke wi. Kani em boleh pau rum hawa aneng. Kani em boleh hausan rum le pau ko san ke teli resort. Ke oma gentang em khat ar hawa aneng nambakla. Kita agar turim em go khan duhan ya khapra cispa hawa anani bo jewon le encourage if you come be forward o em come ni resort o sukki beru ke jimu do kredi ganito kini tourism complex hakaman yo mani kamu ke tourism hubs yang ke Giant Hill district you be ke tourism man Delhi Bombay direct chong flight ke Koti nakuti wan Shillong mana po Shillong sa ke center point sa 10 tower step lagi sora karena mem tahu sa sora wan bengi Shillong sa bengi
tengah kejimur gini area yo kredi hak tekor kom gahop songi wan gai ni usak gai ni men yo lai sekarang suri yo lai sta cemongot kap ter tu wan sak me gini kan wan ge uyo ki yo kan gibru yongi kamong mane uma bla utur lampu lahi pak bi ketun am ke pakai cukla langi kini cekiri konti man kini jerken di langut kinong pre am gini kejim to man kami guidance tang am ke gadang am ke pocket wan sa ini wai kamera wa keri ke motor wa yo free di ke jamir ke jastep le ke breakfast kat te cimet teki expert bi kete tengah kan ni hawi to ko jahil district hi dem ke target ko berkhada kamon yo promote hapo sansnem to kamon to room jangan ke tahu untuk dunai ke 1,000 tali kamera kita to ketong we nga kawi ko dang create ke tourism spot awa aja ga preng kim nonggi piwan pai hau manai mas yu bi man kam spot California download jaga kada invest sarkar khasan klurite na du garut infrastructure kate komantang islands kan mu download sa hambom di pai esilet bi dan kinde wada ti ni wada ini new year tang bam do mi otau rite ang du keriwan bam do du na gele so jar tali te gejing kwa ita o kamu promote yo ki yo kan gi bro hane bon sini sinong kedom pusau tu ya kate woro na gechnong lam em ge ka lang na gechnong umpan gi bro ngai ni wada juong em katu ka ni ki NUC ko habri laksbi mto man stringent pelab ada ke hotel em go klem bar kamu numan yo chong sa ini ada ke hotel em gom cha bu wa kitang khadu ji siao kamu numan ginu sa ini ang ke chen la ola silong na to mo you are making hotel for nobodies you bi kete to sa to bi te ni ko da chong kerpang wa ngau ma wa la yo jar karakan ki area yo i dalam ke point ko discuss de mi na ada bi klamo chief minister tang bon ko ra kan ke i tahan dai ke proposal ke tourism spot yang wa aja kar ka ma ani dang pai kama arpau lewasan klul kami 4 star resort kama umane kani daudet skeni sekete ta encourage la negara industries department YS single window immediately lem ko apply kamu create gani ga lodge kamtam